Na kajingjur slap bar kajing kerwet ka eryong remal hado arspa santli longying na ki prat ligi shnong hawes garohil kila sya penjulor lut haka cyclone remal. Kabakat kum na kajing keng kabalayo na ka Disaster Management Authority. Kibabun na kijing sya penjulor kidai kiblaja kamet shitengmet chong kasingining kong bat haka step chong kasingi baar haka baka eryong kabadangjur baha bat yaik lenti lengba karilum garo. Nalor kajing hapus lap kadai kajing jur kal air kabla penjulor wat khamtam yaki pos elektrik bat kiding kibla sya jenrat nadu tenrai haki babun kijaka kentu wat hasor turaru. Nagariang Deputy Commissioner ka West Karohel Ujaktis Chelano ulaong haduk kandai spa la puingut ki breu na ki prat ligi shnong ka distrik kilamat ya kajing sya kata hakani ka cyclone remal. Kijing sya penjulor kilaja ya arspa santli longying ndrutli ki school kawai ka Aganwadi Center bat kawai ka Multi Facility Center haka distrik. Henry ula pentepat bakam syamladan setia kano-kano ka jingjia basungsi ne ka jingyap ki breu hapo kani ka distrik. Henry ulaong hapa pentep badentang kawai ka longkemi ha civil hospital ka bamensau bat kani ka dei ka bawanra na chokpot. Kani ka longkemi ka basamsan senam kerta na Raja Rongat Rong Pakre chokpot ke bagerteng ke Mary CH Marak ke Lamensau na kajing hap unar pos elektrik men ha ke Siningkong hapa dangjur bha uslabat ke Eryong Remal.